Yeah. Yeah. Halo. Okay. Kwera ubukubaganyi bw'umuntu witwa Kayitare anzimirije ibintu. Reka dukomeza twari dusoje mu kanya gashize. Twabonye Gihu ndetse na Jani bazangaha. Bari bazi ko basanga Jumpyo ku kibuga cy'indege. Ariko basanze yagiye. Uyu nguyu yari umukunzi we, yari amaze no gutegura ibyo bari buze gusangira ngo bagiye gutembera. So ndagira nditseho Shinwa. Shagenda karamwishe. Karamwica biragaragara. Agiye namushimiye. Agiye namushimiye. Nta nubwo nigeze basi mubwira ukuntu mukunda. Yararize. Ikintu cyo kimubabaje. Ndangije mu ruhande amufashe basi amwihanganisha. Ihangane ntabwo apfuye azagaruka. Check. Yararize nk'umuntu wari ufite umukunzi. Bari batangiye gukundana cyane. Kumbe dore umukunzi nawe ahari. Barantwaye agiye muri business. Agiye muri biz. Bagenda muri private jets zabo. Iyi ngiyi ni ya Shinwa, ni ya group ya ni ya company yabo. Ati nzagaruka vuba. Wowe ntegereza. Iyi ngo asoma ubutumwa basi. Ati ndagukunda cyane Jani we. Ubwo butumwa butuma chilling atuza. Nawe arabibona. Wibuka ngo niwe banje gukundana na Jani ariko gize aho ngaravuga ati reka muhereze Jumpyo basi. Uriya musukira umuvinyo ntari. Uyu nguyu yakonje. Bamutwaye ku ngufu ku gahato. Agenda ari ifoto y'umukunzi. Basi izagituma mwibuka. Nuko tuyirangije yari episode ya 11. Na kabiri. Yes, yari Curtis ruca mu kibatsi. Izindi nyinshi ziracyaza. Naturukaga muri Sunlight Studio kwa John mu Gatsata. Ndetse kandi no muri Anax Studio. Aho ngaho ni kwa Bwenge Karambo. Ntucikwe n'izindi zikurikira ariko kubera ko n'uburyo mbakunda cyane reka mbahereza akaririmbo kwanza. Mbaha indirimbo yitwa ngo iki? Toka shitani. Niyo umuntu witwa Oli Business na Kanixte. Kunyekanyiswa. Yangi. Uhagaze wemeteka ryose. Hallelujah. Niyo mwibuka gusenga. Burya gusenga ni byiza, yavuga ngo gusenga bikingura ijuru. That's the right amount. Practice. Cha mu kibatsi. Me myself and I, the big brother of the town. Murabizi ko nje mbanje. Ntago ngiye kubera ko naje. Za nk'uruhara kandi yarwaje burya ukomaho biba byarangiye. Niyo wagenda ukanywa ya miti zana imisatsi byanze bikunze irangira nanone yasubiyeyo. Nagaruka nkamenye ruguru kandi iyo utagize accident ngo bari kuremo iyo ryaje. Biba byarangiye. Rikurwamo n'ubusaza kandi ngenda cyahari ndacyari wese urabizi. Iyo ndi fresh mba ndi fresh. Only biz na Kanixte. Ntushikwe nikurikira.